Ngiyanikezela abantwana benkosi enkulu yakithi ebuhleni bamaNazaretha. Sizovula konzo isikhumbuzo sikamkhulu inyanga Yezulu ngesabelelo sekhulu nanye 101. Lucela umushumayeli undwandwe kwasesibonakalisweni sifona lesisabelelo inkosi imbusisa.
webandla kube bafakazi ngemisebenzi emihle nemikhulu omkhulu wami Inyanga Yezulu. Ibese lodwa lenele lisinendidekani Inkosi Mbusisa. Siyabonga kuye unguye siyabonga Nkosi yethu ngiyabonga bantwana kaNkulunkulu Inkosi Mbusisa. Bengitha ngizofakaza kodwa basiyavala Iskhumbuzo sengiyafakaza. Kanti nomhlaba nawubonga ngempela. Yenzeka ke bantwana kaNkulunkulu la emhlabeni. Siubona umhlaba usemuhle kanje. Uwe wabanzima kule minyaka eyadlulayo. Kwakulempe enkulu kabi emhlabeni jikelele. Kwakulwa inkatha ne-ANC. Lapho abantu babebulalana. Beshisana ngamathayi. Angazi ke lelo lusi labantu loqedwa ngani ngoba nanamanje basibheke sanwa lelo simhlebe ngoba liqedwanga uhamba isikhathi kuphinde kuyofanele ke thina singamakhola sikunikelele lokho sicela ukuthi uNkulunkulu ungaphinde kwenzeke. Base kodwa indawo yayidume kakhulu ngokubulalana kwakuse ubuyi masezivele Thoba bezodule nje abantu babebulala kulula nje ukubulala Mawona kuze umuhle babekuzonda abantu bese bebulala Mawufungudala siyikhetha babekuzonda abantu babebulala bathi yathakatha Ngoba sekutholakala ihawu phela lombulala abantu. Baningi abafika icala bangalazi. Kwase kuba khona ke ukhala kwabantu Potchefstroom. Uthi bayibuza baphela. Base bencenga la esonto lamaNazaretha ngoba phela
nibakhulu nolibani bancane nibakhulu ayikho into engale wena nina nibakhulu impelele wase kufanele ke kubikela amazaretha asezivele kuti hayi ngobathule bethini bobona abantu befa kangaka to wasekhona nendawo leyiziwo lapho kushiselwa khona abantu asamanazaretha ngoba phela ayadabuka amanazaretha ngoba phela ayazi anento yawo iphathekayo ithi mayisinikele bese kuphela zonke izinto kuthiwa ngaleso sikhathi kwakusekhona-ke umfundisi ujodisa umfundisi ushezi nomfundisi Mngani base bika kula befundisi abantu bezwe base bezwa labefundisi base beya-ke kulonkulunkulu wabo unkulu Inyanga Yezulu eseJudiya beyombika baphela abantu bayashisana abantu wasethi umkhulu-ke mabebaleka laba baseduzane wasekuthi mabebaleka bengena ethempelini anobafaka phakathi kwenu kwenzeka kanjalo mabejahwa-ke abanye babebaleka abaphambili nikhandla wafike bayibhe ngaphandle kwethempeli ebese bengena nabalandelayo kanjalo babefike bayibhe ngaphandle kanti masebefakathi ethempeli babelimihla abantu besekuphela konke okuyini ukuthi bejahana bayazana ukuthi bejahana kodwa masebethempelini babekuyeka lokujahana bebeqhubeka nenkonzo kwase batshela kumkhulu-ke abefundisi sebefike bazeliwa lela ukuthi cha ngizofika ngelanga elithize ngiba ngishilo nje kanti wakuvutha abantu wakumhlaba ayingekho indlela yokuhamba base behamba-ke abefundisi abengibabalile beyohlangabeza umkhulu esezela esuke eJudiya mabefika esezela bezomhlangabeza sahamba isikhathi lutho umkhulu uqhamuka base beyona befundisa ukuthi masiphindele emuva izivele bazoshaya abantu ngoba phela abantu masebefuna ushaywe ngeke ubuye wedwa khona zokuthola uma ubuya wedwa base bevele beyishaya imoto besuka esezela beyiJudiya abefika eJudiya uthi umkhulu nabithi izimfika la bathi besamba nawe shembe uthi ngoba bamo-driver la ngithi mangithi ngiyabathuma bathi akanje emgaqweni bese bayangixaka labantu mina ngelinye ilanga bangibiza ngoNkulunkulu kodwa mina uNkulunkulu bangibathuma bathi akanje emgaqweni wasa kwawo lashonela ngakwalalwa babuya-ke abefundisi bebuya naye umkhulu beya khona izivele mabefika izivele wasekufike okuphelele konke ungabhekele kokuzoshabalala nangalo lelo sabatha bafika bejahana abantu sekhona umkhulu bangena phakathi ibhamu bayishiya ngaphandle bangena ethempelini banikwa lawo abanikwa ihlabelelo neyicephu bacushiswa basodwa noma sekuphela inkonzo babehlala khona izivele nala ekhaya futhi kade ikhona leyo khona abantu ngihlala ekhaya ngalezo zinto mase bengenile ngaphansi ethempelini kwakuphela ukuthi bebejahana babesebelalela inkonzo abanye babo sebabamaNazaretha
wasefika umkhulu wayiqeda leyo mpi eyayisebhubuyi kuse kuyimanje ayiphilanga abakhona inkosi kusisingizwe Usungithi lo ola emaqadeni Senkosi ngiyabonga ngivumele indaba yakithi la emaqadeni Nkosi Inyanga Yezulu isuka lapha nephambili ngo-77 phambili sasingekho embheka khona iphutha elikhona elibhalwe encwadini ukuthi sasembe ngo-77 ngo-77 sasiphansi phambili sifika emaqadeni ngo-1978 sahlala unyaka nohafu Nkosi Inyanga Yezulu yasinikwa le ndawo inkosi yesizwe esiyatshala kanye nezinduna umfundisi ushozo semangangeni uthi phethe inkonzo la ngesikhathi uJesu bemmethela esiphambanweni ingilozi zavala amehlo kwasekuthathwa umhlangano osheshayo ezulwini lapho ukuthi uJesu akadlule kulenkinga ngoba emva kwakhe ukhona uzayo ngobhekisa leli sakho sesikhombisa sethethiwe icala ilapho ke indaba kodwa kuqhubeke nayo kutheni mase sisuka kumaqadini ngo-1979 July 1 Tiduluqala balapha lezansi ehlathini la kwakusehlathini sangena sabhusha la ehlathini basebiza ngomkhulu uthini ngoba sigulele kuphambili nomkhulu uvula ithembele ngala incane ithembele kodwa okukhulu akwenzayo ukuthi utheme sesuke emaqadini ezala wayishiya ingilozi lapha nembeka iminyaka engama-30 30 years isemaqadini ingilozi kwase kufudumala umuzi wakonkosi kwasekugula abantu ngoba kunomuntu wasezulwini okhona la ebonakala ebusuku efake umjiva omude amaphiko ewavalile kodwa ebheke ngala ematabetu mase sifike lana uyishila umkhulu ingilozi lapho Nkosi Inyanga Yezulu waza shintsha ibhanji la ingilozi sile lapha ya kwathi ngo-2008 September 24 sase siyamletha umuntu wasezulwini la ekhaya amen sabe zansi lapha nerenke kakhethu bano owahlangabeza umuntu wasezulwini uThixo usesihlalweni amen owakhishwa uThixo wehla ephethe impongo emhlophe waseyihlangabeza ingilozi Nkosi useningizwile ngamkhetha uNkulunkulu omkhulu wasemhlimba amaNazaretha unyazo lezwe icala lithethwa ngofakazi ngomunye unyaka noma ngiqale ngithi sisuka kwi-Church of Nazareth la sisuka khona yaqedwa i-Church of Nazareth
kwalala amadoda phansi obaba kaNgqondo nabafowabo nabanye bebulawela inyanga Yezulu lapho edlala indoda ekuphakameni kwangena eBheka yasala iSheriff of Nazareth ekuphakameni sahamba nenyanga Yezulu salandela obaba bethu belandela inyanga Yezulu kwayiwa eMbeka Makade kwafika kwahlala kwanatshwa kwaqaqha umpako kwadliwa kwakhonza uNkulunkulu inyanga Yezulu kwasecaca ukuthi iSheriff of Nazareth iyabangwa kakhulu sathi sizwe kwakuthiwa kunomkhosi uzofika umuntu omkhulu ofundile nokholwayo ogcotshiwe sizingane kwavula inkundla lapha egroundini emaqadini kwafika umkwena ngesonto ekuseni wafika elethi igama wathi lethi igama laleli bandla lenkosi eUsibanibani umholi oSibanibani angikwazi ukushiya amagama enkosi wathi igama laleli bandla namhlanje akuseyona iSheriff of Nazareth sekuyi Nazareth Baptist Church amen ngiyake ngane yodwa inyanga Yezulu uthi inyanga Yezulu ngendlela eyayothanda ngayo umculo yayi vibrate emntakwethu la kwaba khona insizwe ezahlangana ezazithathwa njanga nabantu abanezono ngoba iningi lazo ayisele emadodweni ekuphakameni kodwa ayibasele ekuphakameni laba ngapha eBheka uZulu lapha sebehlangana lezi insizwa zahamba zathenga ikipa inazo lozo skipa sathi ayise u15 rand sekula ekhaya sasinefoto likababa inyanga Yezulu la zafike zama uhlezi umkwena nenyanga Yezulu nasecula lezi insizwa zacula isimelile yasuma inyanga Yezulu manje iyaya bambele etafuleni lalefishana athi hallo yathi yezwa umkwena bafundile nalabe engibaphethe bacula isimelika lezi insizwa zathi nandi izwi elomemo awuliyame Embeka lali nje izulu ukuqhubela kanje ababe khona bazokhumbula bangabalele lali nje nje ubona linje injani indaba yadlula lapha wahamba safika lapha ekhaya ngo79 ngo1980 kuJulayi uvala umhlangano lapha ekhaya wenza isimemezelo la ekhaya amanazekha emancane ekhona amakhosi yaqolisa abantu zokhuluma ngizofakaze ufakaze umhlasimbe uzothinta amakhosi ekhona amakhosi ekhona inkosi indlovu edlofakazi
yakwabiyelele ikhona iqadi ikhona ichunu ekhona umthembu ekhona umthetho kwamthethwa amakosi ayisihola la amadala uzungezwa la khanjwa la zakhe amakhandle lo ngeke ugesi wanalamalamba afutwayo sasihamba la uhlathela ukuthi sesindisiwe thina amaNazaretha sohlabelela sibatshele wawuzimizwa yakho namavali omzimba wakhe evule ngaba phambi kwethu uNkulunkulu la noba nephethe yakhe ikhandle nayo liphethe nokho kumadume liphethe kuzunga kukhanya kwawathi nogesi ilabo vela khona izwi emva kwalokho la kavela khona izwi la igama laleli lokushini lakhala kuseMinisity seMinisity la amen wakhuluma ubaba into osabu ababona abantu abadala ukuthini ubaba wathi la nto bonke uzoqhakaza la kuzona emgwaqo inkinga seyivalile imgwaqo baqeda umlando wenyanga Yezulu khona umgwaqo okugala uthi shonele ukhona ukugala phasi sport eJamangweni usho sivalekile eminingi imgwaqo kadodwe inyanga Yezulu inamagama ayo like esambone vula lo muzi inyanga Yezulu amen umambambo inkosikazi asewesele egqoke ibhanti elibovu la sewesele yengakhinywa kona umuntu embeka yeyithunywe enyangeni Yezulu kuba ikhonisa ukuba lapha ekhaya umuzi lapha ekhaya base wakaphumputho kwafunwa impawu zomuzi zatholakala uqhathwa lo muzi namhlanje sithini namhlanje ilanga ikhona amaNazaretha isentane yodwa lokuthi inyanga Yezulu siyibonile noma sizingane kodwa nasiyibonile inyanga Yezulu yahamba lapha epulpiti yahamba ezafunela umbhobho oqhunywa kuyona emzimbeni isifundisa ukucula kwamayithi thabani hayi bo madoda njalo indaba umayithi koskosi kubusisa uNazaretha akanenza madoda igala madoda nyaphimba akusho njalo iphenduka ishaya itafula ngomuno wayo uvuma nje isalukwazi sidala sivume iyale ihamba thuthuka uNazaretha sasikazi uzozo wesibona ipulpiti entahana kuleli bandla ithi inyanga Yezulu masiletha amakhandlela ithi bonke abantu nene madlala maganda ibaba lafusa abadala ithi ngibeka umthetho ukuthi umuntu ophende wawulenye bandla bese ebhabhadisiwe akothenga ikhandlela noma intshisi umthetho abewenyanga Yezulu lapha ekhaya ukuze isibani sakhe sihlale sivutha njalo emoyeni ngosingaka nje elakhe ikhandlela khona la Gamtone suka kuphakameni kuyiwa entabeni umashezi nokhomuntu bevalela sitokisini emtshebheni zathi mazize emtshebheni sikhulu sashamba wamnyende ahlubuke izitha zakho indoda enzalayo zithela ushabangu umfundiso lapha ekhaya zithela umlondo wase Stambanani wangashintshwana waphopha ukuhlala phansi ukuze baphumule laba abathwele bengekho abashumayeli zathi masiza ngelapha emtshebheni zijika zithi zibheke kaholoholo umhlangano phela kade umhlangano wehlala kaMbokodo uholoholo ungabikho owehla kaMbokodo qhamuka umfomfuthu ngomezulu ungena emgwaqweni obheke embele zathi mazimaqondana nepolice station wavela phezulu mashezi ofefeni lwabalo nokhomuntu bahalalisa bebona inyanga Yezulu ihamba phambi komhlangano amen ilo ndaba sayixoxa amaNazaretha inkinga yini inyanga Yezulu ilakhile ibali engabe siyakwenza mntasibe thina sikhona ngabe sikelitethelela ukuthi thina saqeda ibala ngoba sami kodwa inyanga Yezulu iyama
yalimela leli bandla yalivusa. Ngicela ukuthi ngibonge uNkulunkulu ukuthi ngibe khona esikhumbuzweni ngiyazibongela. uNkulunkulu aphinda angimeme anganisela imihla yokuphila emhlabeni. Ngingazange ngihlabele bengikhuluma ngengoma yaculwa kuphi emaqadini. Wemthandi wekoliswano wendlela Inyanga Yezulu yazafaka ihlendle ezimnyama ngalolo la ngigqoka ingwe emnyama yafaka ihlendle ezimnyama wawathi ubishop usho uNkulunkulu. Kodwa inkinga amkwena wathi esegcina ukuthi inkinga enginayo angikwazi ukunika igama ukuthi ngizothuba noma uAshi noma uBishop noma what angazi igama lakho angazi nje. Nkosi usabezwini. Nkosi Yezulu nomhlaba obaba amakhosi asendunkulu obaba abafundisi obaba abavangeli obaba abashumayela oma abakhokheli oma indunkulu enkulu yasezulwini ngiyathobeka phansi kwenu nonke zithandwa zezulu. Amen. Ngiyacela Nkosi yamaNazaretha ngingaguqeli ukona umsebenzi wakho Nkosi Yezulu nomhlaba owafika nawo uqhamuka ezulwini lakhe lingcwele. Nami ngithi angiphakabe baba noma nginezono noma ngilidliwa noma ngithi ngiyafisa ukukhonza kodwa ukhonzeki ngoba izulu lakho liyadula nabanemali nabalala izitezi nabangalala ehotela edulayo insuku zonke kodwa banayo imali yokuthenga izulu lakho. Kama lenkosi kanibonga. Nkosi yamakhosi kuyavela kimi ngingumntwana ukuthi ake ngibonge
ngibonga oma bangaphakathi bonke ngothi lwabo abasiphathele ubungcwele obuhle nobukhulu kangaka bephethe ngenhlonipho kancane ngengahamba ngigula ngiye kubantu ababhulayo hayi akusona isono lokho mawuyofuna ukuphila ungakabi iNazaretha abantu abangazenzi bebe ngcwele kakhulu kuba bebona inkosi mangathiwa sibheze imizimba yakhuluma ukuthi ukuwavaya igama lenkosi alibonga manje ke uma ufika lapha yana isangoma noma inyanga ngithathe idoshi ibheme ukuze indaba zehle kahle nami ngiyacela ke inhlanzo omhle wasezulwini Mathabizolo ukuba ke ngibheme mbijana ngoba wangibonisa uNkulunkulu wakhe eJudiya noma nginezona ngisho zona nginazo angisho ngihamba kahle kodwa ngufakazi oqanda ikhanda ukuthi wena uThixo wempela Yezulu wemazulu Nazarethi siyahlupha isono ngoba sinamathela kumuntu esesindisiwe wazi wagqokisa ingubo emhlophe athi ubombela inhliziyo yakho ndodakazi ayifane nale ngubo kodwa inhliziyo yale zithi ibongo zaqaqana kwathi umletha amadinana umondlo kakhuluphali hayi maNazarethe asicela inhliziyo efana neyonyasi asicela inhliziyo efana nenkosi umSamaria olungileyo ebihlala imomotheka into kaBhombela kuwo wonke umuntu uthi mawuza kuyo uthi uyakhuluma uyibheke besikhazimula besihlangabeza ngothando ithi mntaka Bhombela icela uNkulunkulu kaShembe angiphilise kube kanje kaze mina nawe siyoba nini nalolu uthando entweni enhle kangaka kama lenkosi alibonga mina ke ngifike eJudiya ngiphathike kabi umuntu uma egceka omunye umuntu noma egceka abanye abantu abafikayo kule nkonzo waze ababize ngezayoni ngayomangala imangela abantu abadelela ngithi baba nabantu bala eNazaretha noma sengibhabhatisiwe noma sengena esidweni noma sengena emgidini kodwa lokho bengibiza ngisayoni angeke igama leyophela nini senze ngathatha intombi yakuya kwamsomo yesibili ngathola abantwana abawu2 sengiyiNazaretha ngathatha ngiyakodlamini ngacela kunyanga Yezulu yanginika abantwana kodwa lokho bethi ngisho kanti babe igama leyophela nini lo bantu igama lenkosi alibonga yahleka into kaMayekisa yahleka ikhanda yathi hayi getha lami ungabanaki laba bakhula sebegqoka eNazaretha bafuna isipeti sikapelepele bafuna isipeti sikapelepele akabonga uNkulunkulu kodwa into enhle engenzelwa yona la ekhaya noma
ungangishaya noma ungangibhulela noma ungenzani kodwa ngeke ngihlukane noShembe noma amen ungazathi kodwa mina ngeke ngisuke kuShembe igama lenkosi alibonga ngoba wenza izinto ezinkulu esezibehlulile abantu bethi bangikhipha amabhadi bengicaba bengicindisa bengigqumisa bengifaka intelezi ezibabayo ngikhale ngephezulu kuxaxisela ndoda kodwa inkinga kwangasuka ukufa wakusala imali ngihambe nokufa uManazarethe kwakuya ngami esingeke sithandaze sicela inhliziyo kaShembe ukuthi singenze njani Shembe sithole inhliziyo yakho owathi wena unenhliziyo kaGesi wathi wena umuntu umthethela noma engacelanga abonga uNkulunkulu inkosi ake ngene kule ndawo cha lithuba livela kancane bafowethu mina kade nani kunikhuluma ivela kancane ithuba manje sethi uNkulunkulu asiguqe manje ihlupha indaba zonke iveza umlomo zithi nami ngikhuluma iphube semadoda liyesabela mangela qhamuka lapho ushobani indoda ethi iphube silwe lisabile encane ongeke uyinaka meva nali ngiphube sakhe liqanqabula lifuna inyamazane kanti khona meva umshushuwe asethi pe igquma lisibambe inyamazane athi pe lathi yaqhuma lathi pe inyawo zombili lahlala khona lapha ibhubesi inyanga entathu lingasuki ibhubesi liyakhala ibhubesi kodwa lona liyabazwisa abanye abantu ezinyilwana ubuhlungu kodwa mase kubhenga lona ibhubesi likhala kakhulu nisekhona ukusho njalo befuna khona umvangelo othenga emthandile wathi nisekhona inkonzweni ngiyabaza abantu bayithanda phela indaba bazolala kakhulu ebese-ke ufikile ngalesonto nangu umfundisi wenkonzweni fundisa hamba isontele kahle ikhonzele kahle umfundisi basonta phela bona lapha asonti thina siyakhonza ke mangala umuntu mayinikwe izinkonzo bese thi ngizofunda umbhedesho ufuna abantu bangalaleli uzobhedela kanti ngoba la ekhaya khona umthandazo wesabatha khona umthandazo wokuvuka khona umthandazo wokulala uthatha phi umbhedesho ayike isatshele ibhubesi lihlale lapho ikhali ibhubesi ngoba uNkulunkulu wezinto zonke bese thumela umfundisi eseqhamuka enkonzweni adlule kuleli hlathi bese likhala kakhulu kade itekisi ithi usisiwe nesabo ngoba nawe uzohawukela abese lithi kwesa umuntu kaNkulunkulu ngisize ngafa meve ngihluhluwe enyaweni zombili isize ungikhiphe la meva inyama ngisayazi awahawukele umfundisi ngoba ke uphuma enkonzweni usefresh hawukele umfundisi abese ebuza ukuthi hawu kodwa kwesi ungwesaba kangaka uma sengikhipha meva uzukungidla na ithi kubesodwa ngayenza kanjani into enjalo wena mzalwane wami ethi indoda hayi umfundisi ifunga ibhubesi abese sondela athi hawu Jesu Kristu ndodana kaMaria ocebileyo sizi ibhubesi lingangijikeli awubese sondela elikhipha odungula meva ngapha awubeke phansi umlenze webhubesi aphinda adungula ubeke ngapha abese abesethi ibhubesi awume kancane ususebenzile umsebenzi wakho omuhle kodwa inkinga yamade ngahlala la amandla ukuthi inkoshi inyamazana lezi ilonda zameva zikapholi cha sathubezela nje ngingudle hawu athi umuntu ufundisa hawu umsebenzi ongaka ulethe emsini wathi hayi amandla angeke ukuthi inkoshi inyamazana wena useduze hawu bese kuqhamuka inkomo esethi ibhubesi akuvotwe aqhamuke siwakuvotwe bebathathu bethi ngakudli ngeke ngikudle kodwa bonke abathathu mabazoqhamuka lethi angikudle ayikushonele wena hawu bese yaqhamuka inkomo hamba ingqampulele utshani inkomo ikhuluphela inkomo
abese lithi bhuye ethi umuntu awunkosi wenkomo nani ibhubesi lapha siyavota ibhubesi ngikhipha ameva manje lathi ngeke lingihle manje lithi ake bizwe wena nkomo ukuthi wena uthini ithi inkomo usho umuntu ibhubesi usho umuntu ethi lathi hayi laba manje bahlangana nje uyasebezodla thina sebasiqeda nezingane zethu basiqhobozela nje awukuhle bona bhubesi lithi bhubesi yabothi ngiyawina ukhamba imbongo ingabulela utshani nomhlanje obhensile abuza umbongolo nakho lapha siyabanga la ungikhipha ameva la ngamthembisa ukuthi ngeke ngimudle manje inkinga yami ngikwazi ukuzingela ngisenezilonda zokuhlatha ithi imbongolo laba usho laba abantu sebasiqeda besithwalisa amasaka besilimisa basibhonye sithwela amasaka khwela kuye hawu ithi bhubesi yabothi ngiyawina basakuqhamuka kunogwaja uthonte abaye bazingela abakwa thonte wena ugwaja woza ngapha ezinogwaja aphinda iqala umfundisi indaba yakhe ngikhiphele indoda ameva yathi yahlala la 3 months ithi ngeke ngidle manje isingijikethi izongidla athi nogwaja angizwa kahle ukuthi uthini wena uthi cha ngikhiphela ibhubesi ameva lathi ngeke ngidle mase ngikhiphile ameva ithi ibhubesi angeke samdedele bese lithi lokho hayi mina ngikhuluma into engayazi nebengekho yenzeka uyezwa bhubesi lithi bhubesi uyezwa namuntu bese awuyiqale phansi lento eyenzile umuntu ukuthi yenzeke kanjani bese ibhubesi bethi ethetha bhubesi la umhlatshwe khona abese wahlaba ameva waphindisa kulelo nxeba aphinde wahlaba waphindise kuleli nxeba bese liyahlala ibhubesi ingasekusahambe bese lithi bese tunogwaja umuntu ufike kunje lithi ibhubesi ethi umuntu ufike kunje bese silalela yoko ufike kunje shiya kunje akabonga uNkulunkulu thina makholwa into kaShembe sifikishe asishinje akelekelelwa akwenezelwa akuphungulwa hayina itayela isitayela sayo sasezulwini igama lenkosi salibonga anobona uShembe hamba istep esisodwa istepu ziyashintsha ziyangena ziyaphuma ziyangena njengenhlelo emsakazweni ku-TV nasemsakazo kodwa hamba istep esisodwa azembona uShembe ophaphile noma abangena la ekhaya bazothini nabantwana bala ekhaya bazothini hawu umuntu abe inhlansi nje aqine sengathi into abesidwaba eNazaretha Manazaretha mahle sengiyahlala inkosi yamaNazaretha enhle yayivela lapha esitezi inothando ithobekile inyanga yezulu ngangibona umama uMasibiya egqoke embethina nsuku ehlaza eyinesa inkosi yamaNazaretha ivele uyibona ukuthi ibuthakathaka kodwa umsebenzi wayo iyawuthanda injalo kaze mina nawe siyawuthanda yini njengoba uthanda umnikazi kama lenkosi alibonga uthike ubaba eJudiya angazile mina uzokholwa kuleli bandla angithanda ibandla lami lase St John engangiqhenya ngalo ithi bafowethu ngiyongcwatshwa yini kade angibuzange elangeni ukuthi uyesu umkhululi wesibosho uyesu umntwana othanda bonke abantu ithi baba sezingiqedile imoto sebengiqedile inyanga zingicaba ishintshana ngami sezingiqedile nezayoni zidla imali yami kodwa akusindeki ekhaya ngithi ngiyayakha indlu ziphikisana izindlu ithi ngakhale iwo yasiyasiyela into kamayelisa uManazaretha ake simfuze phela ubaba wethu sibe nomusa singahlekisani ngamazinyo sihlekisane ngenhliziyo epheleleyo ukuze lapho esimemela khona sifike sonke ayibonga Nkosi ihlele bese silalela lapha mfundisi wami mina umfundisi wenyanga yezulu ngangithathi kancane
Ilela mfundisi wami wena unenhlanhla akekho umuntu onenhlanhla njengawe ikhulume isiphalaza amazinga amhlophe hawu maNazarethe noma ngingafa kodwa ngiyibonile inkosi yamaNazarethe enhle nemisebenzi yayo ngiyaneswa umntaka omncane laphaya walaphaya ekwazini umntaka Nkelemba nomvangeli noma wiliwili olaphaya emkhaydeni bangibeka phambi kwesihlalo somkhosi ngifike la eMaNazarethe enomoya omuhle enomoya wokuzwana ngiyawubuza ukuthi washona kulo moya ngafika ngahlala noba amadlali dodweni labo ngahlala nomwelasi ngahlala nobaba ukhumalo ngahlala nabobaba waseyihlalo ukupheleza obememeza banginesa ukuthi ngiyibonisise kahle lento namhlanje uma ufika nje uyashaya ukhwishe kaze ubani lona ofundisa leli ivangeli ngokwasezulwini ngalifundisa leli ivangeli uthi wonke umNazarethe akabe munye uthi kushembe kimi lalo mfundisi wena unenhlanhla esimangaliso akekho umuntu onenhlanhla njengawe hawu emaphathini angaka ubona yena ngoba ehlala isiteji inhliziyo phela umkhohlisi ubona ngoba ehlala isiteji yena egibela imoto edulayo uthi nginenhlanhla mina mangiyemhlana imali ngiyayiboleka kodwa ngumfundisi inhliziyo yami ithi hawu uthi khona engizokuthola ngijwayele ukunikisha uqulwana phela athi lalela wena inhlanhla yakhe yamangalisa uyabona laba bantu akhombe samwe njengeni imoto ziyangena ziyathutheleka zize umnikazi athi wena waphuma la kodwa uNkulunkulu wakweqela lawo abantu ababegwaza lawo bantu ababeshaya lokhu ugula khona ugula umkhulu wakho ubiyele uthi ubani ozomgutela la mawe ulibele lapho uthi sisebusweni bakho abankosi yethu sifuna umusa wakho ngomthandazo sisuke sifunda enkonzweni ukuthi ukhona ubaba wethu okumele sifuna umse wakhe ngomthandazo wethu igama lenkosi libonga waba usinda kwaMaNazarethe ngeke ngisaya kade ngoba amakholwa ayasola azasuka ngisole ngalamazwi shembe baba iyakuthanda ngenhliziyo yami ngidonse njalo ngebopho zothando iqinisele noma kubuhlungu kodwa ngiqinisele ngikhumbule imisebenzi emihle ongenzele yona busu ngiphilisela abantwana bami ngiphilisele nobaba ukhubisa nabantu ongibeke phambi kwabo nkosi ukuthi ngisebenze nabo bacelela inhlanhla nempilo basibe munye sibambisane njengebumba likasimende inkosi yobusese sidlule amen nami maNazarethe engcwele ngayibona inkosi okhulunywa ngayo yona nkosi engihlakaniphele kuyo inkosi yamakhosi inyanga Yezulu ngagcotshwa yiyo ngonyaka ka1990 emzini waseJudiya kwaku-October ngangineminyaka engama-23 iminyaka yami yokuzalwa ngangina 23 years
ngangena ebuthweni lokuqala labashumela ababebancane ngokuzalwa benyanga yezulu yayikade ikhulumile yasho yathi sengizogcoba abantu abancane manje ngoba ngifuna abantu abazogijima umsebenzi kaNkulunkulu mkhulu kakhulu ngifuna abantu abazogijima kakhulu behambe beshumayela ivangeli likaShembe ayibonge inkosi yangigcoba inyanga yesithuma ngaphosisi la obaba khona uJulayi owabaselinda nithi kwaku-92 uma ngaphosisi la inkosi yayiphumile iselinda khona ngayabuya kwase kuya izwe lithi umhlangano uselinda kaJulayi sasithuma sesiya endlini waselinda sisuka lapha kwamashu emelebeleni sasiqashe imoto eyikhumbi yesizwa kwaMlambo ngapha aphesheya koThukwela sihambe silandelana nemoto yayo sifikelele linda kusebusuku lwesihlanu sahamba kanti sesedukile sathatha umgwaqo oya kwaXheza sekunenkungu kusebusuku mase siphenduka sibuya sekonakala ukuthi umgwaqo usushiye emuva lo oshayela imoto engaphambi kwethu seshayela ngamawani usethukuthele ngoba sedukile kanti imoto izophuma emgwaqweni sathi uma sifika ebhendini lomgwaqo la mgwaqo ulikhona safica sekukhona abahlezi phezulu bakade thina bayemise imoto ngoba yayihamba kancane uma sima siyabona ngale ngaphansi esweni amalambe emoto akhanya phansi kweyihlahla iphendukile imoto ilele ngomhlane inabantu phakathi neziphakupaku zamanzi ukhona inkosikazi phakathi yasezweni lakithi enkandla kwamakhathini eyayingakholwa khishwe ngumyeni wayo ukuthi akihambe esontweni nomyeni wayo uyalandela le nkosikazi ikhona ingane lapha phakathi emotini isibheke phezulu sibona ngamasondo ezinje sathi uma sivula lapha ngemuva kudonsa ikhwama idikitshelwa phansi nabantu bedonsa babengabaningi kakhulu abantu kwakuyimpahla eyiningi kakhulu sayizwa inkosikazi ikhala phakathi hawu ngengane yami hawu ngiyofika entini ezweni lakithi ngiyofika entini emndenini yathi uma idonswa le mpahla ayiseboni inkosikazi ingane ukuthi kwatholakala ingane lapha ingane siyithule Shumayeli uzuza esasinaye lapho ngabona ethi gagaka wabona ingane ithule wesaba ukuyithatha ngase ngisondela eyakithi phela ngimshumayeli futhi imina ngizofike ngichaze kulomndeni ukuthi kwenzekeni kule ngane esihambe yafika ukubulawa kuyiwa kwaShembe ayibukela le ngane ngayithatha ngakhuphela naye emgwaqweni ithule ingane ngafike ngijikela phansi ngase ngikhipha ibriefcase yami sengihosha umNazaretha wami sengiqoka iyakhala inkosikazi isha lapha nami ngathandaza ngabuza inkosini Inyanga Yezulu ukuthi osemakhosi ngofike kuthini ezweni lakithi ihlazo ingane esehleleyo uvele ukuthi uShembe uthwala ngabantu uzothi usethwale ngayo le ngane ngaba njengomuntu onomoya lona woprofita abantu abasezulwini ngingenawo ngoba ngangithandaza ngithi uShembe kayivusa ingane ngehlala ngomgwaqo ngiyale nguye nayo ngibuye ngibeke phansi ngibuye ngiyithathe yazi yavuka yavukela ezandleni zami ayibonge inkosi sanayisha saphikelele khona siphikelele kumnikazi wezinto sisamlandela uShembe abantwana abasezulwini simlandela uShembe singamanazaretha amunye njengoba kade esho umfundisi sike sayibona into enhle amakholo ethandana sathi uma sifika elinde ekuseni ngabo-7 ngavuka ngahamba ngawukhonza esangweni ngawucela ukubika kubaba ukuthi sihamba ngenkinga enjena yasiphume into yasezulwini yami eminyango ngase ngibeka indaba yasithi bengake kufe umuntu ngoba bengikhona yathi akho umuntu futhi ozoya esibhedlela akho umuntu owakwa esibhedlela yaphila leyo ngane kwamakhathini ayibonge inkosi le nkosi Inyanga Yezulu bantwana benkosi okhulunywa ngayo lapha yona nkosi eyafundisa njengoba kade esho baba umfundisi ungithi ukuthi uningi inkosi yamaNazaretha yasifundisa khona singofakazi ibithi mayini lapha etafuleni elingakanyana ima isihlabelele umbhobhi ushiya iphume ibhekele ushiya umbhobhi iphume ibhekele na izishayi itafula ithi isifundisa ukuthi asivume kanjani uma
uyaqatelela washa isikhathi la inkosi eyakhipha khona imihlangano isihlezi lapha esitezi ingasaphumi yona yakhipha imihlangano yakhipha izwi yakhipha amadlala yakhipha unkosazana uAntu Samuel bayihambisa imihlangano umhlaba wonke ngiyakhumbula nje esake sawubamba emathunini emsimoya ubaba ela sesilalela izwi manje uselikhiphile uma esethe madlala phuma ebese sesakazwa leli izwi ukuthi ubaba uthi umhlangano uye endaweni ethile waphuma saye emathunini ngomunye unyaka safike sasabatha sasina sina nenkosi endala yamaculo kodwa khumbula umhlangano wogcina inkosi Inyanga Yezulu eyasipha khona isibusiso sibuya kuwo la eyakhiphe khona umhlangano kuba uye emthatha eThabani sengolibala unyaka 95 abakhumbulayo yakhipha umhlangano inkosi ihlezi lapha sekulalela izwi maNazaretha engcwele kulandelwa lona kuphela useshilo saphuma sahamba semzumoya uma kukhulunywa ngothando bantwana benkosi lolu uthando engalubona embelebele kwaphuma amabhasi awu8 siphikelele emzimo siphikelele eThabani sangene ekuseni kusa wathi uma sibuya kulo mhlangano ubaba umfundisi umadlala noAntu Sangweni sebokwethula enkosini ukuthi umhlangano ube njani abafike basho ukuthi baba bekunamabhasi awu8 abesuka kwamashe mbelebeleni yayisithi hambani niyosabatha khona niyobanikeza isibusiso nempela wafika kwamadlala wafika uAntu Sangweni baguqa ethembeleni bathi silethe isibusiso senu ithi inkosi asizobonga kini ukuba nilalele nalenza izwi layo inkosi nibusise sabonga maNazaretha engcwele isibusiso sokugcina leso sasishiyelwa inkosi yamaNazaretha ubuhle lobesiyibo bantwana benkosi sabufundiswa inkosi Inyanga Yezulu nobunono nje ukuba uyithanda uma uyiNazaretha Inyanga Yezulu engamfuni umuntu ongayithandi engamfuni umuntu oyithika ayizange imfuna umuntu wawinono into yasezulwini bantwana benkosi kakadeka kakazaba kushembe ongayithandi akekho nje kwesibabonileyo abafundisi laba Inyanga Yezulu eyabapha lezi ngubo eyabavulela lezi ngubo basibene emkhono engaka bayikade zinemkhono ecijile ingubo zakuqala zabefundisi yayingavulekile imkhono baba ngithe samkhumbulayo ngibona kwabadala yayisagcobe bona befundisi boqala yathi ngifuna befundisi bala ekhaya babe clean bafaka othayi athume ishumayela ingubo yakhe ivuleke ningayigqoki lezi ngubo ezijileyo yabanikeza lezi ngubo enembalabala yathi ebomvu nemnyama kuphela eningeke kuyigqoka ayibongwe inkosi inkosi busisi zawo amen Yezulu uNkulunkulu nomusa nothando yathikitha inkosi yamakhosi senzoshaya ngempishana kolunye usuku ngifika enkosini Inyanga Yezulu ngixakekile kuningi kodwa ngizosho kubebili ngoba abafundisi baningi ngifika Inyanga Yezulu sevula amasango xakekile kakhulu umuntu bengisebenzisa amakhumbi ikhumbi idliwe fika khona umshumalo njengezwe etafuleni ngithi ngibeka nje imali athi awubheke lo uthatha imali wayinika amandiya ekhohlo ushene iyambili imali manje sezakuthina boshene kwakwenziwa ukuthi abantu baye bakhothisana bathi hayi icala elinje
lifuna ummeli nami ngase ngithathela kulo ndawo kanti owasezulwini uyangibona uthi uthatha imali wayinika amandiya ummeli abemthengile sebeyithatha yonke imali bamshiya enkantolo eshinto yenzekile ngempela usethi wasezulwini ngawo unenhlanhla lomfana icala lizothetha oshembe bobathathu ngaleyo minyaka amen kwakusho lo nonyazi sesesiqini sesithathu ithani indaba ithi khumbi yakhe izobuya mfana ethathwa belungu seyisegoli ikhona ngikhuluma ngoNkulunkulu ezikhombisa uba ushembe uNkulunkulu vele ezulwini ngempela ngoba ngiyasheshisa ngangakaze ngigibele ibhanoyi ngikhuluma ngendaba yebhanoyi kodwa ngezulu lenyanga yezulu ngagibela ibhanoyi njengoba isishilo ngayilanda egoli ikhumbi yabo yathi izobuya yobuya igishelo huwe uyale ngebhanoyi ubuya sobuya ngayo iyabonga inkosini enkulu Nkosi yamakhosikazi wezulu sesiqulu sesithathu kwaba njalo kodwa kwasala Nkosi yamakhosi ngimangalela abami ngoba yathi inkosi ubuya yonke iminyaka imali yaleminyaka ikhumbi yakhe ihlele egoli azangitholi ngisho uzukwa kodwa ngiyabonga Nkosi yami kuyadlula senginovalo ithe inkosi ivese lodwa nemsebenzi emibili noma wodwa ngenyilanga kufika unkosikazi uqalekile owasezinkonzweni baba ikhona nje wasesikhathi wangumshumayeli ngize kuwe Nkosi yamakhosi uzothini bathatha inkukhu zami kusezingekho ehokweni pho ngenzeni ke inkukhu zakhe ezithathiweyo uthangenzeni ke inkukhu zakhe ezithathiwe uthi cha lizwile kuthatha umkhosi uthi ujawuvona uNkulunkulu ubabonile abantu abathatha inkukhu zabo uyabazi abekhona ngicela uzilande inkukhu zami zibuye usho lo mama lase iyahleka nje mthatha kamakisa baba uNkulunkulu ngalile kwadlula nje isabatha ngoba kwakumhlangano yafika inkosikazi yazobonga athi ngizobonga Nkosi yamakhosi nyaka yezulu ubongani ngafika lapha Nkosi ngiyahlekelwe inkukhu zami kodwa wawenza umsebenzi wakho zibuyile inkukhu zibuye kanjani kungivuka nje ngivula inkukhu zami zazibekwe la ngizovula khona isicapha zibuyele Nkosi yamakhosi ngizobonga Nkosi busisele ngizwini Nkosi yamukela ithemba lami Senkulu yasekhedwa manazalethu Yezulu ngibonge Yezulu uNkulunkulu angempela abanye bengabokudlala ngibonge nakubafowethu ngicela ukungabi yibhimbi ngiyabonga kanza kwethu umsebenzi wenzile mkhulu ngoba into ebalekile ukuthi silalele izwi awazike makukhulunywa Inyanga Yezulu ukuthi ungathatha ubeke phika kakhulukazi mina ngisebenzela kakhulu usuku nemini ngadodo ngo73 emzimoya ngicotshwa ihuka base ngithe ukeni intendo yami ngizalwe ngaphilile kahle lasenyanga Yezulu nje ngiyabona ukuthi ngingaphilile ngoba yimi ngede yathi ngiyongena endlini ngiqala ukuphila mina ngiphelele kahle othi mwena ngoba ngamledlula luguqu eminyaka
ngene ngomlayelo wenyanga Yezulu ayithe inyanga Yezulu mawufika la ekhaya mfana engakashaya u10 ungabonilala ungezanga kimi la konhlale zaseko manje ebona ngane ethunga ingubo zikababa nathi bisisihawukele sisithungela okuthiwa uThembi Intaba wafika nobaba wakhe la ithwele thiwa meyamisa wasethi lasithi inyanga Yezulu hamba ulanda amanzi nkosazana ahamba uThembi walanda amanzi kanti uThembi elanda amanzi ithi inyanga Yezulu kubaba kaThembi yemnumzana wami njobe ingane ilanda amanzi nje azolethwa uwe kimi amanzi ibuzama ukulungela ukusukuma ke manje wakhuphuka ngomgogodla ngomuthi wathi efika uThembi namanzi wayeseguqile wathatha wasenjenge Yezulu wabusisa waphila baba waThembi yayisithi uThembi ngane yami ungabogana ungagani ngoba umsebenzi engubekele wona mkhulu kakhulu make wagana ngeke ukwazi ukuwenza ngakho nje ke ungamnako umuntu wesilisa ungabogana sasila ngaphakathi ufika uMandlazi noma uMandlazi noma Mthiyane abaphekazi bami labo umphekazi wami uMthiyane ubaba uMkhonazi wayesebenza la kwaloliwe la eThekwini wafa kuthi wayibulawa yini ngaso wangena emakhazeni lapho Grey Street bakhuphuka laba amakhosikazi asuke eMatuba kulunga inyanga Yezulu basuke eMatuba mabefika la hayi bambone emakhazeni base bezocela iloli la ukuthi alithathe isidumbu sika Mkhwanazi nezimpahla zakhe zonke la eThekwini kumukuse eMatuba ukuqileke bengibuka sanje sokudla senyanga Yezulu noma nini Yisuke ngiphale enyaweni manje yaphela ngiyambona kuthiwa khona abantu abakubizayo lapha ngaphandle ngiyambuka uthi hamba uyazi yena phela uNkulunkulu khona yonke indawo mangiphuma ngithola ngabaphekazi bami khonye nasicela iloli umkhe wakho nje ukwazi nje ushonile la eThekwini cela sithathe ngeloli nezimpahla zakhe simhambe naye siye ekhaya somngcwabe ekhaya sikanwe nogcwetha driver kababa inyanga Yezulu mina ngithethe inkosazana yena ngithethe inkosazana yokugcina ugcwetha mangibuya lapha ngingathi abaphekazi bami baba abaphekazi bakagcwetha lapha abantu bacela ubaba basize ngeloli bathathe umzimba kagcwetha nezimpahla zakhe la eThekwini lapho uthi wena hey phusha lesi hambize labafasi bezela hawu abantu bashonela sekushilo phela ushilo manje ushushilo uhambe ngibalade ngiyanibiza baba khulumani bafazi nithi tolika wena sipush baba bathi bacela ubaba basize ngeloli bathatha isidumbu sakagcwetha sikamkhwanazi iphatha ikamkhwanazi la eThekwini ushonile usemakhazeni Grey Street uthi hey anginalo lokudlala mina la nina bafazi Mkhwanazi awafiki la esandleni sami mayefika la esandleni sami Mkhwanazi ngizombuyisela esitrijini sakhe nimthatha igibele isitimela nempahla zakhe ahambe ayekube eMatuba uzoyihambela ngenyawo zakhe hambani mina ngabuka ubaba ehlukumeza umuntu ehlukumeza abakhwekazi bami bahamba mabefika lapha Mkhwanazi sevukile badala emakhazeni sevukile wahamba iNtembi ushebo mamtemezela into akabonga Mkhwanazi baze bahamba bonke abafazi bakhe emhlabeni wathola omnye umfazi edlela utshwala njengenandaba wayengasedlunkule womkhwanazi khona la kuhlezwe khona lapho enkoleni pulpit kusenokwali lapha ya ufika unkosikazi ubelethe ingane usondela njengomuntu ozonikela uyafika wethula ingane uyibeka phezulu komnikelo sithi wena noma sima kanje emoyeni
asikwazi ukufinyelela kuye kodwa useduze sibanjwe ushebe ukuthi asiyekele umsebenzi wakhe awenze aqaqina kweli lo mama kule ngane eyibeke phezulu kwetafula athi sibhakela sande somnikeze sona wena akholwa lo muntu isibhakela sande somnikeze sona athi kahle mama kwenze njani mama athi le ngane inebobe yodwa umnike kanjani ngane nje mama hamthatha basena lomncane ulethela uzokubusisela wona izobe siyabonakala ingane ukuthi wawulanda mangibeselina kaphela ulaka afika nje yapha kumuntu yasethi hamba umkhothise lo vaselina bese umgcoba la kufanele khona abe yinto khona ungalivuli napukeni insuku ezimbili ulivula kolesithathu wenza njalo mama umuntu mashiphe kuyalalela wenza njalo mama ebhokosule thathi mayivula intombi iphelela ishoti ndawo sekunzima ukubuya ukuzothetha njengoba ekhuluma ngeke nje lo baba umkani mangikhona lapho emkhombe emehlweni ethi ufuna ikuku zami awuthathe ubaba neikuku nangumuntu efuna ikuku ngodla ikubaba cha wayibuyisa ngempela uNkulunkulu ushembe siyacela ngosemakhosi uthe asingene isitimeni sihlale phansi singaluza ngamawindi kodwa singasho lutho futhi singabuza ukuthi lokwehliwa kuphi siyabsolete isitimeni singakubuzi lokho manje ngalokho kuthanda indaba ezabona uhlengwa yikho ke lokho ke sesikhuluma phansi esimeleni Nkosi busise senikuzwile ngiyabongela Senkosi ngixolise ukuphakama ngiyumntwana omncane kodwa ngizwa kudulaya isondo mawo baba bekhuluma ngenyanga yezulu nami ngibonile ngahamba futhi nayo umhlaba omningi ngiyawazi ngenxa yenyanga yezulu ngihamba nayo bese kuvuka umona kimi ngithi ngiyahamba impela ngiyawunqamula umhlaba kodwa angaze nginqamule lenyanga yezulu ibheke ezweni lakithi enhla umfana kwamji yakho lokhulumayo osomfundise emzini wasenkumbulweni amen Bantwana benkosi kukodwa noma kubili engikubonile inyanga yezulu ikwenza noma kukuningi kodwa engizakusho mhlambe kungaba yilokho okokuqala ngibonga Nkosi inyanga yezulu yangivikela sengifile kodwa ngingafile kodwa ngangibonise ngiyafa
1989 uNkulunkulu wakhuluma ngalezo sikhathi seyidlame ubuilde kakhulu amathayi kushiswa abantu ngangisekhaya nezinsizwa ngiyobi kuNazaretha ekhaya lapho khona abezulu lakithi babeqala ukubona amaNazaretha ekhaya sikhule nje siza yona ngase ngifike ngihlangana nale ndaba enkulu sengizosebenza la eThekwini ngokulalela ukuthi uma umuntu esethatha lesisifungo uyayobika ekhaya ngase ngikwenza lokho ngahamba nezinsizwa kwakusekhona abashumela ngihamba nabo ubaba abadala abasiphekile lapha emzini wasembelebeleni umshumela indunakazi madliwa ingwenya nomfundisi Magwaza balayonyazini esengimshumayile sayofika lapha angixoxe ngalolu hambo kodwa ngifuna ungena lapho khona uNkulunkulu angisindisa khona uma sisendleleni imoto esasihamba ngayo yayisiphantshi isondo kanti udriver akasiphethe isipele sama lapho ngase ngikwasho sesingasekhaya asikafiki kodwa ekhaya kodwa singasedrobheni Mnambithi ngase ngifuna engibaziyo ngalithola ithaya sahamba sayizofika ekhaya sakwenza lokho sabuya ngathi kuyena ngizobuyisa ithaya ngoba asizokulithola ndawo manje ngesonto elizayo sabuya kwakuyisonto laphela iviki kwathi kuyisonto ngihleli la ehostela kungenzekile ukuthi nje ngase ngigeze ekseni ngaqeda nje ngaqoka ngase ngikhumbula kuya kumzala la khona lapho hostela uma sisahlele nje mina yasekuseni bese kufika ke ukuthi hawu konje kukho nethaya kufanele ngiyolibheka imoto esasihamba ngayo kwakuya kwaShandu mangaphosisi lapha sasitho lapha estation kwaMashu khona insizwa kwaShandu lapho kuthiwa uBethemba ngazi bayamazi nabangakhona uma ngikhumbula le ndaba sengikumzala ukuthi akunethaya lapha yana elasala okufuneka liyekhaya sengisuka umzala ngithi namzala ngisawubheka ithaya lami lapha kwaMashu kule insizwa kwaShandu ukuze ngibuyela nalekhaya mangithola imoto bese ngiphuma ngiphethe nje uyisa sasithi njengoba kade esho umfundisi besihamba singamula amazwe sikhoza ukuphatha amawisa esifike sisina ngawo lapho siyakhona ngiphethe uyisa nje elifihlanyana ngqoka ijacket emnyama la ngaphansi kuneskipa sehusa kwakusafika ihusa nekhosadu ngaleso sikhathi uma ngigqoke leskipa ngivulile ijacket ngifake ifoto ngigaxe ifoto la uma kufika ukuthi ngiyofana ithaya bese nginqamula kwaB ngenyawo ungafiki ukuthi ngigibele ngamle kwaB nginqamule kwaC ngikhubuze station ngidlula lapha station istimela ngiye lapha erank mangifika erank ngihlale ngiqale ngibuze lapha ukuthi imoto yakwaShandu lapha ikhona yini ngashitha lapha ehamba nethaya lesa siyekhaya bese bethowa isayikhumbula leyo moto isaye eThekwini bese ngiyokula lapha esitolo kwakuthiwa kwaSifiso iyohlala khona ngilindele moto ngihamba nje ngikhululekile kodwa mangihamba la endleleni ngiyabona abantu lobe ngiqalaza lobe ngibuka abantu ngicabanga ukuthi elokishini abantu abayazi induku babona iwisa hayi ngihambe ngikhululeke uma ngifika lapha esitolo kwaSifiso kunendawo yokuhlala ngihlale phansi ngibiza uMemelite hlalela ngikhululeke uma ngithi ngisahlele ngikhululeka ngibona abafana bengena la bafike badanse bese bephuma hayi nginganaki bese kubuya sebebaningi manje badanse ebese kuzoyedwa azohlala phambi kwami hayi Nkosi ungithixo nyazibezulu amen ngaleso sikhathi usenyameni yesithathu inyanga yezulu
Ngase ngizibonela lapho ukuthi hayi ngihambile futhi ngasidela. Ebese kuza lensizwa ifika awusabona mfowethu ngithi mina yebo kunjani yebo tani yaphila bese sithi ngicela ukubona iskipa sakho akhumbula ngaleso sikhathi ngehlisa kancane ikhanda konje ngifaka leskipa ngisifaka nje futhi naso sasinikezwa nje lapha sihamba sinikezwa ukungena kwalezo nhlangano lezo iwusa nekhosati. Hayi bese ngisivula nje ngiyethemba nje ngesibinjana engasazanga saqhamuka ngisivule ngithi mina nasi wasithenga hayi sayinikwa nje lapho uhlala ngabe ngisasho ngihlala hostel ngithi ngihlala lapho kwa malapho ngisho lapho ngasedukweni lesi skipa hayi mfowethu ngasithola nje ngisazi kanti sinankinga sengisibonile nginika isibinjana nje singekho sayibhemile mkhulu ushembe Nazareth amen bathi besuka abafana ababedansa lana bavele beza la etafuleni bavula imbese bonke kanye bayibeka la etafuleni bathi khetho wakho la uthi upho ufuna uba uqala nje ukwazi hayi ngivele ngibona hayi ibhemile makusenjalo bayadansa lapho sebeyibekela imbese bayadansa lapha hayi mina bese ngibuka ngempela okuzokhetho wami ngithi mina noma ngafa kufanele ngife noyedwa ngalaza manje umbese strong la kunayo yonke ukuthi imuphi engizobamba ngizolibasa ngizovele ngigqume mina qala ngigqume sengimbonele ngizogquma ngihlale kuyena bothi bengiqeda ngiyobe sengife naye lo muntu kusenjalo konama stephisana lapha lendlu ngithi ayistezi lesitolo ngikusona ababaziyo kahle kunama stephisa ehlaqhamuka endlini ephezulu bese kwehla intombazane yakho iqiqiqiqi ngama stephisa mayithi gqi phansi bese ibabiza ngamagama hawu mayibabiza ngamagama bese bevele bezetafuleni beyithatha bese beyigoqa bese bephuma mabephuma bese lentombazane woza la mfowethu ngizi yini nibangani labafowethu ngithi mina idadewethu sibanga iskipa lesengisifakile vele izandla ekhanda ithi awunkosi so yenze njani lena ithi ngeke usaphuma la manje ngcono uphume ngeback door wehlele ngale ngase police station bese ngithi hayi mfowethu ngeke kusangisiza lokho ngoba labantu bangibonile bangimangile bayazi ukuthi ngigqokeni ayibona ukuthi ngiqinisile bese ibiza omunye ubhuti noma lapha eminyaka mayimbiza ithi angisize angazi kwangenani kule ngane yabantu ebese imbiza ithi angisize mfowethu angisize siza mina ngicela uthathe lo bhuti ngemoto yakho aphele nje angimazi lo mntwana umuntu angangazi futhi naye angangazi le bicycle edlaleka lapha ayi budaya kulungile avela thile phansi imizimba yathi akulungile ngilindele mina uzothi siyongena kule yamoto abese ngibiza athamba ungene kule yakhumbi awungithi hawu uyangidayisa ke lo ayisekho into engizoyenza Nazareth sengisideli kwamina bese ngehle emastepsini ngiqonde ekhumbini seyivele siyishoda ngomuntu oyedwa ngifike ngene kule khumbi avala isicabha ogadela iminyaka athi mayevala isicabha nje eyidumisa lo driver lona thi angiye kule khumbi usami lapha eminyaka hayi bafike labafana bayizungeza ikhumbi bayizungeza bathi mana mfowethu khona umuntu esimfula ngaphakathi hayi bese ngibona hayi sekonakele igadi ukulo yavula lesicabheni athi udriver maneni bafowethu ngicela ukujika nje kule moto ngoba sengize ngatsheka kanje bese ngivula kahle ke umnyango bese bethi gudlu phambili mabethi gudlu phambili ayishaya udriver ahambe naye basala bemlandela ngizwe umsindo ngemuva ngithi mina kwenzekani ngoba lo muntu othi angene la usale lapha phezulu abakaza khulume nalo ibhayisikophu yiphedlalayo njalo wayishaya njalo bangabe sehla nakade bezokwehla endleleni iyayala icrossing ikhumbi kwathi
makufika lapha ngaba-F phambi kwaseThemba Lihle isizojika ibheka le ikhumbi wasethi yehlala ndoda. Hey, mntwana wenkosi. Ngase ngehla. Mangehla lapho ithi inhliziyo yangigijima. Bona laba bala abazobona ukuthi hayi umuntu wakasehostel wayebizwa ngoqova lapho. Qova naye bazobona labantu ayikhona. Lo muntu ukhonto embalekisayo. Sengiyifasile ijacket. Ayi ngehle ngibheke lapha eThemba Lihle ngimincile bantwana benkosi. Yize ngiyobuya lapha esinamuva ngikhuphule kuma stepsini mangithi phezulu ebridge neThemba Lihle ngaphumula kakhulu. Khuluma ngenyanga yezulu. Ngaphumula kakhulu lapho aqalaze emuva akho umuntu ongilandelayo uyabuya umqondo wami hawu shembe. Cishe ngafa. Ngaleso sikhathi ithala lisavutha. Ngempela lisavutha ithala. Kodwa ngoNkulunkulu inyanga yezulu ngasinda. Ngibuya ekhaya kade ngiyobika lo Nazaretha. Ngimbolela abantwana bamaNkosi uNkulunkulu sengigcina kuwo lo nyaka. Kukhona umakoti wayegula wakwaSikhakhane ela ePhakameni. Lo makoti usehlula inyanga wahlula odokotela wahlula yonke inhlobo umuntu. Sekuthi ngelinye ilanga umzawa wamanhlanga yela kwaMashu isihlobo sakhe. Uyamshoko lo makoti sesihamba la ngelanga siyombona. Masifika simbona sengithi mina hawu sebake bakusa nje kwaShembe. Athi lo makoti hawu umuntu kaNkulunkulu akaze bangise. Bese ngithi minaye ngizwile kuthi uShembe uzodlula la ePhakameni eqhamukelinda. Mayefika bese limusa khona. Ngathi mangifika ngokulandelayo bathola ukuthi abakaze bamuse. Wasevele sekhaya. Mayekhala ngithi mina cha ngicela ulinde. Ngolesithathu ngakhosi kwakuyisonto ngathi ngesonto ngizofika ngithathe sihambe siye khona. Lebala ngafika ngesonto ekseni saqasha ikhumbi sekhona amakhumbi asuka lapha ePhakameni ezala saqasha ikhumbi safika la samcelela lapha kumkhokheli owayehlala ngapha emadokodo nangale okuthi uMagumede wakwaNgcobo. Masimcela khona lo makoti akakwazi kwenzani. Sase sithi kumkhokhela akawusifike enyangeni yezulu kwakuseyiflat lapha singabi khona isigesi. Sathi kumkhokhela akawusifika lapha enyangeni yezulu. Wahamba umkhokheli mayebuya umkhokheli samuze semama la ekhonini ehalalisa. Hawu sathi umkhokheli uhalalisa manje phela lo muntu ogulayo nangila endlini. Mayeze umkhokheli ehalalisa uthi ngithe ngiqhamuka inyanga yezulu esemnyama. Yathi njengoba ngibona ngisemnyango nje ngilinde yena. Lo muntu akeze. Samtatamisa lo makoti engakwazi kwenza la akwazi kuhamba into ehlalilele nje. Sangamla naye la. Masifika lapha phambi kwesihlalo sasezulwini etafuleni. Sesimbeke phansi. Abese ngithi ngiyakhuluma baba lo makoti wathi hayi mina akayikhulumela. Hayi lebala bese ngihlehla. Manje inkinga baba akwazi ukusumyeka uzosukuma. Wathi mayethu ubamba ile tafuleni akakakhuluma akekho sakhulumile. Wathi mayethu ubamba ile tafuleni wathi hayi ungabamba ile tafuleni la. Angithi wena nesifo sakopha. Hawu. Kanti uShembe ngoba asikakhulumi naye sengize ngithi hayi mhlawumbe umkhokheli ufike wamtshela. Kanti umkhokheli azangamtshela. Wathi yakhuluma wakhuluma makoti. Maye khuluma sethawu. Pho sewuhlaleleni isikhathi eside angabe ngikulethi la. Ngoba ukufa sekudlile kodwa ke uzophila. Hamba umfunela amanzi. Ngigijima ngemphoyela amanzi. Mangibuya nawo abusisi wathi le amanzi anofike nofudumeza ebese waphuza egcwalisiso. Lo shoni la ngesihamba. Khuluma ngenyanga yezulu. Amen. Uma sesisukuma naye simtatamisile. Simbabe ngapha ngaboye khona umfundisi uGumede wayese semshumayela. Simtatamisile ngapha nangapha. Sathi masiphuka amanyana nje khona la okhalweni. Ayisithi inyanga yezulu nyeke nayihambele. Awungaqalaza imuva.
athi ngoba uyambona baba uhambise komvemve uyabona umvemve mawusanda kuzala inkonyane esanda kuzala mina kana ihambele hayi nebala sithi siyamnyaka ngize ngifuna ugodo mangithi ngifuna ugodo ngimnikeza atakwesimiseke ngapha manje ukuthi angawi sathi masiza la kwakusekho igate la limama la sathi masiza la wayiphonsa phansi induku wagudla lonke ithempele yale eseyihambela kwakhuzwa ingcwele abantwana benkosi isimangalise sasibona senziwe inyanga yezulu phambi kwamehlo ami la ngabona khona ukuthi kanti ushembe uThixo ngalawo mazwi ngiyabonga inkosi kusenizwile. Siyabonga amazwi amnandi esiwaphiwe abefundisi benkosi inkosi zibabusisa. Sizovala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo sekhulu 51 151 sicela umshumayeli Mthuli waseSambulo asihole ngesihlabelelo Nkosi Mbusisa.
zonke iziyo losokhawuzela lonyathikaze basebewuthusa bawuthusela indlu basenza ngakhona bendodingana abasemhlabeni basebewuphika bathi he kusanloba ngokusumdala induku yakithi ethuswe emizini yenkosi engalisi vele umphathi wesagira sisinye uShayikhove imbili uShawukhenedi kanye nomkakhe uGloria intombi yasemawotane utanga abafazi namadoda betezibedekula enanda layebhambayi besho bethi zokesimbone bakwabusa solufulathela elasebhambayi silibhekise inyakatho siyofuna izazi ezazumuthi bambise Pietermaritzburg eNkhundlovu ondohazibomvu babekhoshe ngawo lo muthi awusebenzanga lutho ongalezinde zenyanga Yezulu asidingananga nabasemhlabeni bathi bazelula zaphelela ePietermaritzburg eNkhundlovu ondohazibomvu ezawuzinde ezashobha lomhlaba yile sizomkanhliziyo ezeThekwini endidebheni zizwe ngongqobo ezalonseka obasemakadini uthe hamba engalindeli utho ase zimphethe inkulu amakhuzu bahumusha kwehlisandla senyanga Yezulu zabalengigebengu lokesigebengu esikhulu ongalajana owusuke washesha eyomkalesandla ufika umbhalo wenkosi enkulu yasephameni othi shembejweyi watheyina antshena ngathi alobakhetha abantu abashembeni ngabalethi lapha induku amadida ithi abafundise babevotha ababhishophi ajaphe ifundiswa yaphasi nguthungudlu weni wawina umuntu webheshu nani mampondo nani mapata ozanini nizombona ovele emafini Simbusisi. Inkosi imbusise.